Ilo ang kariming sariyo ang garalo ng FM, inungot minatin sa inig bilawara, ya kumembiri. Nakono ko Africa, wabula-bula kam garalo ng FM, kutisala ko na chik sukala studio 4A, insyaka nilo, umelersuwa inchindani Eric Mawasa. Minani kalanga pet, matibula wana rasmato wa jimo, shtango mashingirtano wa chajara makuna lawan dandazin. Takawa na chui, iku Africa wabula-bula kusukala so isufika kwele ka awara ya mbiri. Insyaka nilo, timakatitele ming sariyo ang garalo ng FM, makumenarwa, timinato sungola, hela ingatatwa weku committee, timakaya kuya kwa na manakato ungurungwan nga ritwa hilere rebengeri ba Independent Electoral Commission leyi famsaka magatan hlawuli ngire loko kube munhu undili misaveni a hi n'wi lavi ka ballot nga ri nga veka khale ka vo ka president wa vo hi ndlela yeleyo kasi ke loko yi hafu ku bele awara ya 12 hi la ku cinca gere vulavisisi byi komba leswaku eka siku rin'wana na rin'wana ya Afrika-Dzonga wansati va nhungu ku fika ka 10 va dlawa siku rin'wana na rin'wana van'wana va tala ku dlawa hi varhandziwa va vo hi ndlela yeleyo se hi la ku tatwa ku kwala ka mhaka yeleyo mi angula mi ku yini n'wehe hi ndlela yeleyo tlhandla kambirhi timhaka ta ku kolomu ya ka ku tlula 150 wa vanhu va hetelela va pfinyiwa Afrika-Dzonga mina viyada mani sweswo mingisero mkaralo na FM 10 minute ntsena ku pele vana ya 12 hi mhaka leyi ni nge ti hi la ku vulavula hi yo ya timhaka leti ti khumbaka xiphiqo xa matikhomelo ya hina tanihi maAfrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta vuxaka lebyi nga na byona xikarhi ka vaxinuna na vaxisati kusukisela ka hafu ku bela awara ya 12 ku fika nkarhi wolowo hi nga ta karhala hi wona ni lava ku hi kota ku va hi pfunana ka mhaka yeleyo hi twa ku tanihi tiko hi lava ku fikelela yini ya kwihi hi xiyimo lexi matikhomelo ya hina ya vaxisati ya tikomba byi hetelela ku byi endla leswaku xiyimo lexi xi hetelela xi nga vi kahle hi hafu ku bele awara ya 12 hi ta va kha hi languta sweswo ka swin'wana leswi nga le ku langutiweni hi kenta i ku veri va xiphorisa xikombiso maphorisa yo tala yi le ku dlayeni ka varhandziwa va vona va tlhela va ti dlaya se xivutiso i ku i mhaka ku va na swibamu kumbe hi leswi hina tanihi maAfrika-Dzonga hi nga tiyimisela ku hanyisa xiswona ke kumbe xidemokirasi xi nga hi fikisa laha a hi ku tumingisela mehe le ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 rito rero loko ri kandziyisa tiyisisa leswaku loko kandziyisa rito rolero kwala u nga ko hi kwala hi nga ta kota ku va hi ku twa wehe i ri wexe kambe hi nga twi na lava va nga sala sweswi ku fika hafu ku bele awara ya 12 hi bola hi yin'wana na yin'wana mhaka leyi u nga yi khoma na yaleyi hi nge hi lava ku languta yona namuntlha u nga nghena na le ka yona kambe mhaka nkulu sweswi yaleyo ni vulavulaka yona ya leswaku xana we u ri yini loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka toleto leti ti fambelanaka na ku va vanhu va hetelela va tikuma va kha va tekelana vutomi se i mhaka leyi ni lavaka ku mina na wena hi bula hi yona hlekana siku ra namuntlha kwari ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ri nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kha hi ku haxela wona twi kusuka haleno a studio 4A ni ta ri teka riqingho rero ne a ndaka leswi nga Pret Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ila inga kora mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula kha hi ku haxela twi xitsonga xa nhlaluko so sungula hlekani lowu wo sungula mingisero hi loyi nhlekani Ay kala papa mfuke hi pfukele hi ngo vona papa fukeni ma ne mingisero ala ngere ra la ku dlana ka mafosa na varatowo la siphiso aka ina emhaka so ma ku ajolelana la ku hanye marito le ku mitweni ma ku la n'wana kuma ka na marhambi bela tlhelo so supha kuma ku na ku dlaya no se suka last car njhani hikokwalaho ka yini hi fanele ku dlayaniwa loko ku va na marhandzelo tlhelo a ni marhandzelo tlhelo mo komba ku mo lava ku mi kota ku pfunana sweswi mi nga ta ku pfunana hi swona mbila ya mina yi sale nga khomile kahle but petrol mi nga nhlayisana munhu ivi ya suka a ni jolela ma yi vona se loko mbilu ya n'wina yi nga ri kahle yi komba ku mi fanele mi n'wi dlaya no a yi kombisa ku nghena swin'wana kwala ku hanyeni munhu yi byela ku makoso hi va problem nga ku yaleyo ni metweni papa ni khensile swinene
ku le ku tirhisiweni rito ra ku jolela minkarhi ya ku tala loko ze va na nhlokomhaka ya muxaka lowu ta twa ku nghena sweswo swa ku kumbexani siku rin'wana a ni tivi kumbexani kwala hambi ku ri namuntlha hi fika njhani ka xiyimo xo xolexo kasi ku tshembeka na ku tshembekelana swi swo ka swi nga ha pfumeleriwi kumbe swo yirisiwa kumbe swo ka swi nga koteki kumbe swi ku endleka yini ene vula ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kumbexana hi ta fanele loko ho tiva ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kumbexana swi nga hetelela swi hi pfuna hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano ni tirhi la ka 30 timinete leto sungula yin'wana na yin'wana mhaka leyi nga na yona hi bula hi yona kambe loko se hi vuya ka nhlokomhaka ta vangu misava ya awura yan'we hi la se hi nga ta va hi langute mhaka leyi thwi hi ndlela yaleyo 0860002543 kambe ni n'wana mingisirhilo hi nhleka hi pfukele hi ngo vona papa ku kuweni man a kenzo timhaka ti tele n'wana mani mara loko ni la kaya man loko ni kha ni famba na nhoveni kumbe endleleni ni vona vo ndhawu hi phava hina va xavise misava kumbe ku vambavambiweni ka tidarata tindhawu leti hinkwato a swi nga ri na nandzu sweswo mara nandzu wa kona lowu ni vona ku hi lowu a ni tivi ku loko vanhu va ya eka tindhawu leti ta hina na tikhansela ta vona va ku va lava ndhawu ku na business plan leyi va va yi khomile na ku ka ndhawu leyi ni lavaka ku yi xava ni lava ku endla bindzu ra so le no vona ku biheliwile ku le ku phangweni ka misava hi ndlela yaleyo mina ni teka ku phanga misava hi mhaka ku a ku na leswi swi nga ku endliweni tindhawu leti biheliwaka ka tindhawu leti nga ti vona no tiva yin'we ntsena ndhawu leyi ni yi vonaka ku na kulukumba lava va nga endla ndhawu ya ku xavisa tihuku se ni vona swilo swa kahle sweswo mara lavan'wana no hi to vona kha ku biheliwa ku xaviwa tindhawu hi ndlela yaleyo kambe hikokwalaho ka yini mi tirhisa rito ra ku xava tindhawu ku xava mi fike njhani kwalani n'wena yes tindhawu leti ni ti vulaka ti wela ehansi ka mfumo xivongo wo karhi ku nga ti komba ku ri nhoveni mara hi le hansi ka mfumo xivongo wo karhi swi vula ku yiwe ku ya gongoliwa aka ndhawu ezitha munhu a kombela ku xava ndhawu ka ndhawini yo karhi mhaka ku tindhawu ezitha a va nyiki vanhu misava leyi mahala va va fambe na swo xava va ya xava misava leyi se lexi ni karhataka hi ya leyi ni yi tekelelaka ku xana ke vanhu lava loko va ya va kume business plan ku lava ku endla leswi mo hi ku hatlisa ngomahaxi ni kombisa mhaka ya ku na tindhawu leti ta tin'wani va kahle va pfunekile ku na accountability ka leswi endlekaka loko ti-truck kumbe tilori ta ku teka misava kumbe ku rhwala misava eka jurisdiction ya vona tirhela misava mali liya yi va ya akhawuntiwa ku na vanhu lava tirhanaka na sweswo mara kun'wana a swi hi ndlela yaleyo ka tiko leri ni tshamaka ka rona mugangeni wa ka ku ri ka tomahaxi hi le Mesopotamia hi lero so mara tindhawu te a hi sunguriseni mi dline laha mi ngete hi le Mesopotamia ivi ri tsema riqingho ra n'wena a va kha va ta na mhaka yin'wana mhaka leyi ya misava ne yi na nkoka ngopfu ku un'wana ni tsalele papila laha a ku ku ya hi ye Giyani yi nge kuli tanihi doroba hi mhaka ku tihosi leti ti nga la tlhelo kumbe laha Giyani yi nga koho a ti le ku tirhisaneni na masipala ku vona leswaku masipala wu kuma ndhawu ya kenela vanhu va ta kota ku tshama se ha ri ku kunguhateni ku hi ta va na nongonoko wa Afrika wa vulavula lowu nga ta katsa masipala wu katsa na tihosi leti ti nga laya a tlhelo ka Giyani hinkwato tihosi teti Giyani yi nga koha ni loko i tsemekanya hi mirhogolo i khuphuka halaya i tlhelo leri khale ku nga se proclaimiwa a ku ri ka ndhawu ya hosi yo karhi hi hala ka mirhogolo hi le ndhawu ka hosi yo karhi antsungeni wa nambu wa Ritavi hi le ka hosi yo karhi se hi lava ku lava tihosi letiya ivi hi ta na tona hi ta tshama na to hansi hi twisisana ku i va ri yini hi muyingiseriwange Giyani yi nge kuli hikokwalaho ka ku va tihosi ti nga ri ku nikeni misava ka va doroba ra masipala ku va ta kota ku kurisa ndhawu ya Giyani
i xo sungula xolexo. Xa vumbirhi lexi tivekaka i ku misava a yi xavisiwi, misava ni vula ku ndhawu a yi xavisiwi loko yi wela ehansi ka vuhosi, yi xavisiwa ntsena loko yi proclaimiwile yi wela ka timasipala, hi laha mi nga ta heta laha mi kuma title deed. Loko yi wela ka vuhosi, loko yi ta fanele yi xavisiwa, swi ta fanele ku fambiwa process leyi nga ta katsa na va rural development, lava va nga ta va ku hetela ku nyikiwa na mpfumelelo wolowo. Se ko va n'wina vaaki va tindhawu to toleto mi hetela ku mi pfumelela ku swilo swi endliwa hi ndlela ya leswi endlisiwaka xiswona hi xinawu. Hambi i xava xitandi, hambi ku ndleka yini, mali leyi va ku yi kha yi nghena ka muganga wolowo i ya muganga wolowo, a hi ya hosi. Hi ku tihosi i ti-custodians, hi yo mhaka va hola. Se kambe vaaki va pfumela ku timali ti ya tihosini. Loko ka ku xavisiwa switandi, van'wana va swi kumi na swilipi swa ku komba ku va hakele 30,000 40,000, leyi nga swi tiveki na ku i hakela 40,000 leri nge xitandi. Loko ndzi tshama kwalaha ka Manghena purasini, loko ni lava ku huma xitandi vo ni komba ndhawu, ku ngo twananiwa ku hayi loko i huma xitandi i ta fanele i tisa mali yo nge ya ku kuma xikhorokhoro, mi twanana tanihi. Se kambe masiku lama swi twa ni nga ri hileswaku se tihosi ti na vun'winyi bya misava. Kumbexani mi ni nga swi twisisi kahle, n'we mi swi tivaka kahle mi ta hi byela. Loko na ha hlaya matsalwa khale a ko va tihosi timbirhi eAfrika-Dzonga leti ti nga na title deed, timbirhi. Yin'we yi le KZN, yin'we yi le Limpopo, timbirhi. Lavan'wana i ti-custodians. Kambe i swin'wana swa leswi kumbexani nga ta tshama mi hi pfuna ku kahle ka hi yo mhaka mi kuma minkarhi yin'wana loko ndliwa ti-project ta twa van'wana va ku he a ku fanele ku ya yisiwa mali a hosini kumbe ku ya luviwa. Njhani? Hi fanele hi langa ku loko ri ku hi misava i ya tihosi, a hi swi tiveni ku ya tihosi, hi nga ku i ti-custodians. Loko hi ku i ti-custodians swi vula ku hi ya vona. Se swin'wana swa leswi fanele swi langutiwa hi vuntshwa, ku langutiwa milawu leyi ku kahle kahle na wona wu ri yini. MEC Bioscope Makam, loko mo kuma nkarhi na n'we mi ta hi hlamusela kahle ku hi ku ya hi n'we kumbe futhi hayi MEC Bioscope Makam, kumbe mutshama xitulu wa yindlu ya tihosi a Limpopo, hosi Ngove, kumbe mutshama xitulu wa yindlu ya tihosi a Mpumalanga, hosi Mukwena. Kuma nkarhi mi ta hi hlamusela ku kahle kahle swi fambisa ku yini, hi kota ku swi tiva. Ma va mhaka kona. Kambe hi amukele n'win'wana mingiseri loyi 0860002543 nhleka a ka ha ri na munhu laha riqingho leri ri vuye ri tsema. Kambe hi ti ri namuntlha loko hi vulavula loko hi vuya mahungu ya misava ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we, hi ta va kha hi langute ngopfu ka timhaka to toleto ta hina tanihi rixaka. Hi langute ku ntungu lowu nga koho kumbe mhaka leyi hi nga langutana na yona tanihi rixaka ya ku va vanhu va sesi va mhani va kha va dlawa, kun'wana futhi va fela mavokweni ya vanhu lava a va hleketa ku va va rhandza, kun'wana vo pfinyiwa. Hi fika njhani ka xiyimo xolexo? A hi ringeteni un'wana hi loyi. Mina hi fikisiwa hi mhaka ya ku va ai n'wina movhe mi fika mi vulavula ku endleka yini? A hi xewetana no xewetana he vanhu enhlekani. ni khomeleni bosi swi a ni vulavula na muhumelerisi ni vone a ni kotangi ku hambanisa ti-voice a ni nga ku na a vulavula na muhumelerisi. No inkomo papa n'wina mi ri yini? Ya ni khomeleni laha ni hlangana na Thomas Mudika wa huma ka Mchadi, mara sweswiwani a thembisana. Ni mingiseri buto. Ya a ni lava ku vulavula hi leyi ya maphorisa lava vanhu vo ti tekela vutomi va dina va tekela na va ringani va vona vutomi. Ya Mina ku ya hi mina leswiwani swi endliwa hi ku kayivela ka mintirho, hi ku sweswiwani munhu i dina a tikuma a tirha ntirho lowu nga fambisaniki ngopfu na yena, hi mhaka ya ku hi laha a nga tikuma a tsaxiwe kona ku a kota ku kuma muholo, ku ri ku mara ntirho lowu a wu fambisani ngopfu na yena. Se i dina a tirha kwahalaya ivi a nyikiwa weapon yaleyo a nga ta tirha hi yona, and then ku ri ku character ya yena
a yi n'wi pfumeleli ku a nga khoma swilo swo fana na switano kambe loko mi vula sweswo phela ku ri ku tinhlayo ti tele so mi vula ku vanhu lava hinkwavo ti-character ta vo to ka ti nga va pfumeleli ku va kuma swibamu va tele especially kwalaya maphoriseni ya va tele ngopfu mara hi mhaka ya ku i na swilo leswi lavekaka loko ku va ku recruitiwa maphorisa wa yisa na yena va n'wi teka ivi hi mhaka ya ku a nga tirhi a kumeka ka tirha mara character ya yena yi nga pfumeli ku a teka swilo swo mara hi mhaka ya ku a ku na ntirho wa tirha kambe leswi swi nga ndleki ku ka maphorisa ntsena ke lava van'wana na vo i character lavan'wanyana ni lava vo tirhisa swibamu leswiya swo va swi nga ri nawini se me ni la ku vulavula hi lava tirhisaka swibamu leswi nga nawini lava swi tivekaka ku luya i khome xibamu hi mhaka ku i tirha hi xona hambi ku ri ku a nga le ntirhweni mara xibamu i kumeka a ri na xona kumbe xi nga va xi ri ndlwini mara se loko a kwatini hambi swi ri ka swiva ni wa phyunula swivi liya ivi a xi tirhisa loko a kwatini se hi mavonelo ma mina ku ya me ni vona nga ku swi endliwa hi sweswo ku kayivela ka mintirho vanhu va kumeka va ri na swilo leswi swi lavekaka loko ku fanele ku tsarisa maphorisa ivi va heleketa swilo sweswo va tekiwa ivi loko a kwatini ivi swi humelela swilo swo tala swo kombeta ku munhu loyi a fanele a nga tirhi ntirho lowu a wu tirhaka mara hi mhaka ku va ku na mintirho yi le ku tirheni nyametweni khesimbo Anko 0860002543 i yini character kumbexani hi nga kuma xexo xi ri xivutiso lexi xi nga hi pfunaka ku va hi kota ku tiva ku character kahle i yini swa hi va hi kha hi vula yini 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 20 minutes ntsena ku bela awara ya 12 tsundzuka loko yi ku hafu ku bela awara ya 12 ta va hi kha hi kuma tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi la se hi langutaka yo mhaka leyi nga vulavula hi yo ya vaxisati na ku dlawa ka vona na va ku hi kota ku loko swi koteka a hi ku vhiki va ro hetisela namuntlha ku va hi vulavula hi swona hi kume xintshunxo ma hi vomaka ko hi kume xintshunxo a hi ku na munhu la layini leyi 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nteri loko hi vuya mahungwini ya misava hi ta va hi kha hi langute ka lava va nga ta va kha va hi pfuna ku va hi twisisa mhaka leyi kantswa mhaka leyi lava ku yi twisisa hi yo yaleyi ya ku dlawa kumbe ku hundza emisaveni ka vasisi lava na varhangeri va swi vonaka ku va le ku dlaweni manna se loko va ri ku dlaweni swi vula yini swi vula ku yini hi hina tanihi rixaka ma vo mhaka kona a hi amukeleni hi twa ku un'wana hi nga n'wi kuma ke nhlekani a ni nga pressanga kona kambe ke hi laha ya koho sweswiwani loko se hi vuya emahungwini ya misava ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela leyi ta va kha hi langute mhaka ya leyi kantswa ku lava ku ta twa kusuka na le ka wehe mingiseri wa mehe ku hi fike njhani ka xiyimo lexi ku le ku tikeni namuntlha loko hi kha hi vulavula hi kutani hi nga vulavula hi timhaka ta ku nhungu ku ya ka 10 ra vanhu vaxisati va le ku dlawiweni siku rin'wana na rin'wana eAfrika-Dzonga ku ta va na siku leri hi nga ta va hi kha hi vulavula hi un'wana a va sesi boti hahani na mhani wa wena se hi yo mhaka hi ku swi na nkoka ku hi nga swi languti swi ri tinomboro ntsena hi swi tshikisa sweswo a hi swi languteni swi anama mihleketo hi kota ku twisisa ku hi vulavula hi vanhu la hi vulavula hi maxaka ya vanhu la se xivutiso ku ta va ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo hi ndlela leyo vutomi i character se xivutiso ku ta va ku character i yini i ntiyiso ke ku maphorisa loko va thoriwa swi nga ringanelanga a va hleriwi ku pima ku va langutiwa ku i vanhu va njhani a hi swi twineni swoleswo kambe sweswi a hi sunguleni hi twa mani Nkosi na Chauke ku va ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini hafu ku pela awara ya 12 ya Nkosi na Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kha ku haxela thwi kusuka haleno a studio 4A nhlekani lowu i ku tisela nongona kholo
twale kahle kambe vele ku tirhaneni na swona lava tirhanaka na timhaka ta vuthekiniki hi no vulavula lava tirhanaka na swo twi vele ku tirhaneni na swona n'wina mi nga tirhisa ti-voice note kumbe mi tirhisa mathebula dp at sabc.co.za at africa munghana i ax handle hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hi ndlela yole nomboro leya ya ku kandziyisa rito a ni la ku mi byela yona un'wana yi pfarile se a swi koti ku ni yi hlaya laha nga yima kona yi pfarile se ni ta va hi kha hi ya mahlweni ku hi kota ku va hi vulavula na lava nga koho loko se a nyizini ni ta mi hlayela yona nomboro yaleyo ku laha nga yima kona u yi pfarile okay i sukile 065 744 3911 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka ka ti-voice note ndlela leyi ni kuma n'wana ni rhumela hungu wa ku na vanhu va nge le ku xanisiweni ka yin'wana ya ti-club ta swo tsutsuma hala dzanini hi le ku hi landzeleriseni hi ta kota ku twa kahlekahle va xanisiwa hi mani hi na swo hi leri nge yini kambe sweswi a hi sungula ni hi amukela tatana Mphonkwinika kusuka ka nhlangano wa xiphorisa hi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi ya ku maphorisa va le ku hehliweni swinene loko swi ta ka timhaka ta ku va le ku tirhiseni swibamu leswi ku tlhe va dlaya varingani va vo hi ndlela yaleyo na swo swi nga va swi vula yini leswiwani ka vona tanihi xiphorisa na koho ku nga va na ku pfuneka ko karhi loko ku nga kumekaku ki ka xiyimo xa muxaka wolowo tatana Nkwinika nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Brett na vayingiseri va Munghana Lonene a hi sunguriseni kwalano loko mi ri nhlangano wa vatirhi eka xiphorisa ivi mi pfuka na mpundzu mi pfuxiwa hi mahungu ya ku un'wana wa vatirhi u koxe no i xiyimo xi vavaka swinene mahaxi because a xiphoriseni na ti-department of employee health and wellness program hi vona vanhu lava fanelaka ku before phorisa ri teka vutomi ra yena kumbe ri teka vutomi bya muringani wa yena hi vona vanhu va fanelaka ku swi tiva swilo leswi swi nga ta swi humelela so swi hi byela ku department liya yi lava ku tala ku twisisiwa kahle leswaku yi kota ku endla ntirho wa yona lowu yi akeriweke wona a xiphoriseni se loko n'wana n'we mi yimbela vatirhi lavawani mi endla yini ku vona ku swiyenge leswi swi khumbekaka kumbe leswi faneleke swi hoxa xandla swi tirha hi ku enela no hi na ntokoto swinene muhaxi futhi na ku vona swilo loko swi nga tshamisekanga department ya employee health na wellness program khale hi kha hi vulavula hi yona loko no mi tsundzuxa hi minkarhi liya ya before 1994 a ku ri na mhani n'wana wa mulungu mhani luya a tiva xisuthu hi n'wana ndlela mi ta hlamala loko hi nghena ntirhweni ende nkarhi lowuya hi vulavulaka wo i nkarhi lowuya wa timbirhi lava va dlayisela maphorisa loko va te mintirhweni kumbexani va ri makaya wo tension a xiphoriseni nkarhi lowuya a yi ri henhla swinene kambe ku tidlaya ka maphorisa a ku ri hansi swinene because xiyenge lexiwani xa employee health and wellness program a xi ri henhla swinene ku kota ku vona leswi maphorisa va xanisiwaka hi swona ivi va kota ku nghenelela aka employee health and wellness program mina department of social workers department mina psychological section mi tlhe mi va na spiritual services vanhu lava hinkwavo lava va na ndhawu leyi va tlangaka yona kumbe role leyi va yi tlangaka aka phorisa rin'wana na rin'wanyana loko mo languta timhaka ta social workers va langutisa matshamelo a hina mithini ya hina maphorisa and then mi tlhe mi languta timhaka ta psychological section lava langutisaka miehleketo ya hina ku yi thusise ku yini sweswiwani hi mhaka mintirho leyi hi endlaka ende ku va na lava spiritual services a tiva hi lava taka kaya va ta va fika va tshama na hina loko ri na ti-problem mo va nghenelela ka khongeriwa before lava ti-social workers va fana na n'wina so xiyenge lexiwani xi na nkoka swinene lowu xi nga wu tlangaka loko xo kota ku sapotiwa hi vurhangeri bya xiphorisa ku va kota ku endla ntirho wolowo balama mgeleki wa tweni i tatana Mphonkwinika i matsalani general wa Independent Policing Union of South Africa ipusa hi ndlela leyi kambe van'wani va ta ku swilo leswiwani a swo endleka ka maphorisa ntsena loko advocate Shamila Batoyi va ze va kombisa timhaka ta ku Afrika-Dzonga nhungu ku ya ka 10 ra vaxisati va dawa etikweni hi siku loko ngopfungopfu va kha va dlawa amavokweni ya varhandziwa va voho tlhandla kambirhi
kolomo ka ku tlula 52 wa va xisati va pfinyiwa siku na siku eAfrika-Dzonga. Hi nga swi susa hi ku maphorisa o vo lava ku pfuniwa hi ndlela leyi mi nga yi xaxametaka koho tatani Kwenika, kumbe ko va hina tanihi rixaka hi ngo va emavabyini? Mahasi maphorisa va reflecta leswi vanhu lava va nyikaka vukorhokeri va nga xiswona. Loko hi nga swi xiyeli, hi nga swi tekeli henhla swilo sweswiya, hi swona swi nga endla ku mi kuma ku ri ku hinkwaro se ri na swigevenga na lava nga hiriwa ku va lwisa vugevenga mi kuma ku na va nghena vugevengeni. So leswi humelelaka hi leswiwani this department va endle ku loko mi nghenile mi landeni va swi tiva leswaku loko mi fambi nghena tirhweni nampundzu charge office then yi vitaniwa ku na mpfumbu lowu fanele ku va languteka andlwini yo karhi. Loko va ya laya va fanele va tiva xiyimo xa vona, va fanele va ti lunghiselela ku ya vona leswi vanhu vo tala va nga lavi ku swi vona. Loko va hetile ku endla ntirho walowo va tlhelela entirhweni ekaya lani va xitichini, ku fanele ku va na vanhu van'wanyana va nga ta kota ku ndlela ka vona, va lava ni vulavula hi vona lava nga ta kota ku va ku okay loko u ri ka situation ya so ni kombela ku hi ku nyiketa 2 or 3 hours fana ya wisa la yena ni ntsara va ya va fika va va khansela leswaku swilo leswi va nga swi vona la swi suka ka vona va kota ku ya mahlweni. Lexi humelelaka mahasi sweswi i ku endla leswaku swilo swi va swa ntolovelo. A ku na ntolovelo ku vona swilo leswi swo ka swi nga fanele ku swi voniwa. And maphorisa ntirho wa vona i ku endla sweswiya leswi vaakatiko va nga lavi ku swi vona hi matihlo ya vona. And loko se va swi endlile swilo leswiya va fanele va tlhela va pfuniwa na hi mfumo. So hi ku komisa va ta reflecta leswi vanhu lava va nyikaka vukorhokeri va behavisaka xiswona. And xifungo xa vumbirhi loko va behavise sweswiya swa pfumeleriwa hi ntirho wa vona ku va behave hi ndlela leyi but ku fanele ku va na support leyi va fanele ku va yi kuma. Se hi hetsela hi ku yini tani hi nhlangano wa vatirhi tani hi muakatiko wa Afrika-Dzonga? Mi vona ongeti loko hi kha hi hetsela tatani Kwenika miri hi nga huma njhani ka xiyimo lexi hi tikuma hi kha hi hanya ka tiko leri hambi wa xisati hambi wa xinuna i nga hleketi ku ta va na vanhu va swa boha, vanhu va xisati ku fana na sweswi a va hayi a tihunyini na yini hinkwaswo leswi kumbexana hi ta hleketa ku swi va veka nghozini ya ku va hlangana va swa boha, kambe ko ngeti va swa boha va koho kwalomu switarateni masiku lama. Se xivutiso hi ku hi ku vona ka n'we ku swi ta mi olovela na n'we tanihi xiphorisa ku tirhana na timhaka ti endlaka leswaku va na vululami atikweni, mi tsundzuxa ku hi hanyisa ku yini kumbe ku ndleka yini ku swiyimo leswiwani swi hela loko swi hunguteka loko ri ka swi heli? I challenge ikulukumba ngopfu ku na swilanganyi swo tala ngopfu leswi hi fanele ku hi swi languta. Swilo swo sungula i ku kala ka mintirho leswi endlaka leswaku vanhu vo tala lava fanele ku va pfuka nampundzu va famba va ya emintirhweni, instead of va famba va ya emintirhweni va fanele va tshamelela makaya lava va endla va sungula ku endla leswi mi vulavulaka hi swona. And loko munhu o swi endla kan'we kumbe va humelela kambirhi ra vunharhu se i sungula ku va ritual criminal, swi vula ku i swa ntolovelo manje aka vona. Se va sungula va improve a va ha endli leswi swo va koka ntsena mindzuku va endla leswo loko se va mi pfinyile va tlhela va mi dlaya. So swilo leswiwani vugevenga byo tala byo fana lebyi byi humelela ngopfu futi endzeni ka mindyangu ya hina. Swigevenga leswi ha swi tiva. And loko se swi humelerile a swi endleki munhu wo sungula leswi swi vitanaka FIC, First Information of Crime. A swi endleki ku munhu loyi a nga endla swilo leswiwani a nga vulavuli na un'wana wa vanhu lava nga le kusuhani na vona. Ivi se vona va miyela na vona va ku a hi nga vulavuli nchumu va twa ndhuma leyi tsutsumele. And swilo leswiwani swi endla leswaku vugevenga lebyi byi ya mahlweni. I ncini lexi hi nga xi endlaka tanihi vaakatiko ku hi hunguta vugevenga lebyiwani? Hi fanele hi report-a crime leyi humelelaka. Vugevenga ngopfu leswi humelelaka whether byi ri hi malume byi n'wi rhandza ngopfu malume mi nyiketa swiwitsi mi nyiketa mugayo saka ra mugayo, vugevenga byi ri vugevenga byi ripotiwa maphorisa va nghenelela. And then xin'wanyana xa xi i ku
mi vugevenga lebyi bya le ndzeni ka tiyindlu letiwani hi byo byi karhataka ngopfu domestic violence loko munhu a gender based violence a yo gender based violence and femicide yi sungula yi va domestic violence hina hi politiki na vana le lori is gender based violence mara yi sungula yi ri domestic related crime vanhu lavawani va sungula va holova ndzeni ka tiyindlu ta vona kuma ku phorisa loko ri vuya entirhweni mani va sweka partner ya yena a yi kona and then ku va na mhaka letiya ta ku va infight va byile leswaku ku nga tshembani exikarhi ka vona and va nga tshembani vanhu a kaya va swi twa ku papa va le ku holoveli na mani ku humelela swo ka next leti mi kuma ku a nga ri kona mara swi teke nkarhi vanhu va ka va swi swilo leswi swi fanele swi reportiwa because swi humelela ndzeni ka tiyindlu maphorisa swivoni vhene ya hundza kwani mi ka mi tshemba munhu a fa a hela vhene yimela munhu a khomela na mali a na huma fana because swi humelela ndzeni ka tiyindlu so hina ehleketa ku swi nga va kahle ngopfu loko vaakatiko vo nghenelela va tlanga role ya vona leyo report crime loko crime na swilo loko mi swi fikelela mi swi vona ku leswi a swi tshamisekanga fa va mi vulavula rin'wana vanhu lava va tshamaka va holova vanhu lava tshamaka va holova va ta van'wanyana vatswari va ta va pfuna ku at the end of the day vanhu lava pfuneka swi lava vanhu hinkwavo leswiwana swi lava maphorisa ntsena tatana nkwini ka cancel swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina vana na siku lerinene ku dya ku engeta nkhensa ngopfu mahaxi enkomo va lava mi va twa mingisero Munghana Lona FM i tatana Mpho Nkwinika matsalani general wa Independent Policing Union of South Africa ipusa a hi bula na vona hi ka hi languteka timhaka leti ta hina tanihi maAfrika-Dzonga ngopfungopfu a xikarhi ka vanhu lava va rhandzanaka ivi kusuka kwalano ku hetelela un'wani a koxa vutomi bya un'wana nje kumbexana swi yo cinca masiku lama a ne na swiharhi ka xiyimo xo gangisa hi hundzile kwala kambe loko hileswaku loko hi nkarhi wa kona loko i gangisa a swi yiwini ku ta kota ku mi hlangana mi ta ti dyela mabulo swi cinca njhani swi za swi fika la se un'wana a vona ku un'wani a hundze emisaveni a za fika lange ha leti na ti dlaya leti njhani kumbexana ho swi vulavulela xihenhla a hi swi twisisi hi pfuneni ku swi twisisa ke namuntlha ha vulavula hi tinhlayo hi ri nhungu ka 10 yinini ku ta fika nkama lowu hi nga ta ku loko hi vulavula hi nhlayo un'wana swi twa ka va vula nsati wa mina va vula sesi wa mina va vula hahani wa mina va vula mhani wa mehe va vula mhantsongo wa mina a ko va tinomboro swi helela kwalaho ku na van'wani va nga maxaka mhaka leyi ya ku loko swilo swi kha swi naka ivi van'wana va ka swi ta lunga tiyisela vukati va kandza hi mbilu mbilu ya yini mbilu yo rhandza mani a yo kata vukati a hi ku tumingiseriwa mina 0860 00 2543 0860 00 2543 loko na ha rindzele riqingho rero ni ta tirhisa na ti-voice note ta wena ni twa ku ka voice note ko u te yini hi mhaka leyi hi bulaka hi yo hlekani lowu hi mhaka ku na sweswo ni vona ongeti swi na nkoka ku mina na wena hi kota ku twa ku weye hi voice note yaleyo u angule u ku yini twana la rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi eka Afrika wa vulavula mina ni muakatiko wa kwala Polokwane ni kumeka kwala Polokwane a ni kombela mi lemukisa va mhani lava yimaka laha Jerusalem va lava mintirho ku va nga khandziyi movha wun'wana na wun'wana loko wu fika cause ku na leswi nga humelela tolweni ku fike ku yima movha wa mulungu ku lava vanhu vo tirha ku tsutsume vavasati vanharhu va khandziya movha luwa loko va wu khandziyile movha luwa loko va fika munhu luwa wa wo basa a fika a va nyiketa tindzwana ku ti endla swa masangu na vona u ta va hakela 5,000 hi nomo lowu vanhu lavaya va nga endla swa masangu na tindzwana
va kona kwala provincial ni vulavula ni ri na vumbhoni byo khomeka ka swona. Ni ta kombela mi lemukisa vamani lava va yimaka laya, ni nga khensa loko mo va lemukisa xilemukiso lexi hi swona. Yo. Oh, se 5,000 leti va pfumerile ku hano okay, na swi lava ku va lemukisa ma swi vula so na swi lava ku va lemukisa va mani ku mi va na vuxiyaxiya na vukheta ku mikhadi ya timovha tilo ku swi ta ka timhaka ta ku va mi lava ntirho, kambe leswi ni nga swi twisisa wa mina i ku xiphiqo la i yini la hi nga kosi i ku va fike va ava nyika a ku ndana timhaka ta swa masangu na timbyana i xiphiqo, kumbe xiphiqo i ku yini i va arili a ni ku na 5,000 phela ku na 5,000 la xikarhi la se ni la ku tiva ku xiphiqo xi va xi ri kwihi la. Hi ntumbuluko a swi kona ku munhu a nga ku a ku ndliweni swa masangu na timbyana, hi ntumbuluko hi ta ku a swi kona leswi va nga provincial va ve ko hi mhaka yini, timbyana ti va vavisile ti va lumini ti ndle ku ndleke yini kahle xitori lexi mativa n'wina muhumelerisi kumbexani lava nomboro ya vona va ta yi hlamusela kahle ku xiphiqo kahle la i yini hi ta kota ku va hi vona ku a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku leswi swi kahle leswi a swi kahle swi le ka n'wina hina mi tisela mahungu sweswi ma nga xiswona, kambe ku va mi teka xiboho xa ku leswi swi kahle kumbe swi kahle swi le ka n'wina ma swi twisisa leswi ni vulaka so se vavanuna loko ya ri na tirizini ta ku why tikuma hi xanisa vavasati a ku na laha hi nga ta ya kona, hi ku mina hi ku ya ka mina loko munhu u ze u n'wi teka u ya n'wi veka kaya or loko u ze wena hi ya marhandzana swi vula ku matwanana musi wena hi ma vulavulisana swilo hinkwaswo swi famba kahle. So ku ze mi tikuma mi ya mi ya banana mi sukela kwini, u nge vi na xivangelo xo tikuma u ba munhu loko ri ku wena munhu aloyi marhandzana, u nge pfuki ku ve na xivangelo xolexo. A ni ri marhandzana loko mi rhandzana mi kota ku mi vulavulisana matwanana, and loko ri ku a mi rhandzana swi vula ku a mi fanelanga mi tshama swin'we. So a wu fanelanga u swi fositela, a wu fanelanga u n'wi yisa kaya munhu aloyi, a wu fanelanga u n'wi cheka na ku n'wi cheka hi mhaka ku a mi twanani. Cause loko zo u va na reason ya ku u be munhu ni n'wi bini ku yo dyona swi ri wo ta famba u bukutela vanhu laniwa everywhere you go hi mhaka ku va endle leswi or va endle leswi. A ku na munhu na un'we loyi a nga na right yo ba munhu na un'we a nga kona. I hleka ni muhaxi na vayingiseri ni kombela ku nghena aka mhaka leya ya ku dlayetela ka vamanana ximu karata ku lowani muhaxi va ka manana va swi kota ku va hi tirhisa hina va ka tatana ku va hi va tilifiti ta vona ku va va fikelela lomu va lavaka ku fika kona vona. Loko vona va vona se va fikile lomu va lavaka ku fika kona vo hi tshikisa sweswo va jahazi swa vava swinene, hi sala hi kha hi vaviseka timbilwini more especially loko mi langusa expenditure leyi mi nga yi spenda in your lifetime. Kun'wana mi kha mi zama ku uplifta yena ku a fikelela ka swiyimo swa right, kun'wana mi kha mi hlayelela hi vana va n'wina ku ri mi lava ku vana va kula hi ndlela ya right, mara yena wa xisati a fika a mi tirhisa ku va a fikelela la ku fika kona kusuka kwalano a hambana na n'wina a rhandza na un'wanyana munhu. Swa vava muhaxi, swa za swi fikelela munhu a teka ku xiboho xexo xa ku endla yini, ku endla swa ku huma endleleni ku nga ku dlaya. Swa vava swinene. ni tlhelela ka yona mhaka leyiwani leyi muyingiseri a vulavulaku hi yona a ni tivi loko mi kha mi nghena ka timhaka ta rirhandzu kumbexani tanihi sweswi ni nge tanihi sweswi ni nge hi ta yi languta ku hi ya mahlweni. Loko ni nga ni nghena ka timhaka ta rirhandzu a ni mi va mi kha mi rhandzana, se loko mi vulavula hi timhaka ta investment mi vula yini, mi investa yini, mi la ku hakeriwa yini. Ina loko ku ve i mi tirhisini swi vula ku n'wana mi nga ri ku languteni lomu ya ko tshuka
loko munhu a ku rhandza i ta swi vona na loko a nga ku rhandzi hi swa mampela hi yo mhaka ha kombela a hi hlayeni tibuku hi anamisa miehleketo mi ta swi vona ku na swikoweto swa ku komba ku hayi mani loni rhandzu leswi vola ku khupukisiwa kun'wana na ku na risimu rin'wana ntivi loko ri ku no hoxisa i mara loko ri ku a hi ra vona mi ta ni khomela mara a ni hleketa ku dokodela Thomas Chauke va tshama va yimbela risimu rin'wana va ku mavoko ya munhu a ya mili byasi loko n'wi tlakurile munhu ivi a ku jikela vona nga ra vutlhori i ta tirha swin'wana ya mahlweni hi yo mhaka muyingiseri lowu sungula kombisile ku loko ku ve ka ha ri na vanhu va twa ku ngeti ku na reason leyi faneleke yi nyikiwa ku kumbe ku xanisa vasati a hi helo himpela hi nge yi helo mani pfumeli ku wansati a nga ku tirhisa tanihi blow ra ku khupukela kun'wana handle ka xivangelo a ni na n'wina mi gangisa mi cikinyise makhiya ya movha hikokwalaho ka yini mi fanele mi gangisa mi cikinyise makhiya ya movha loko munhu a hundza hi xitarata mi tsutsuma mi ya nghena movheni mi chayela movha mi ya hindi kwalaho a nga le ku fambeni kona ka mi tirhisi mina na ku angula ka nhlokomhaka leya vaxinuna lava dlayaka vavasati na ni vona ingaku vavanuna a va strong ku fana na hina vavasati vavasati ha swi kota ku kondzelela u kuma u kondzelela munhu a ku ndlela vugangu ku ringana ka ntlhanu u n'wi rivalela mara wena u n'wi ndlela vugangu kan'we u oma rihlanguti munhu a teka xibama ku dlaya inkomu ahee khalanga na vayingiseri Dr. Xilunga Munhu leswi swi nga kona i ku ti-expectation leti nga kona eka vanhu vo fana na lava nga le xiphoriseni hi leti va dyondzisa varhandziwa va vona va expect swilo swin'wana mivuyelo yin'wana yi nga kona leswi va lava ku benefitaka hi swona na ku van'wanyana va kona va chava ku blackmail loko se va ya hambana na vona vanhu lava hikuva ku na swin'wanyana leswi va swi endlaka ematlhelo leswi ingi a swi lava nkarhi wa ku na vona va dyondzisiwa loko se va nghene ka ti-relationship leti kumbe marhandzu ya vona ku ri loko nakona va endlele vavasati lava swilo swin'wanyana swi antswisa vutomi loko va fanele ku ya hambana a swi bohi kumbe a swi vuli ku ri u fanele un'wanyana a dlayiwa inkomu hi sweswo muyingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni tsakisa hi ku n'we vayingiseri va hina ma swi lava ku hi seketelela ka nongonoko lowu na khensa swinene xikalavito luya a nga ni rhumela voice note leyi ni nga yi tlanga hi loyi xikalavito nhlekani Afrika wa vulavula ina hi khensa ku seketeriwa sesi wa mina a khensa swinene mi hi rhumele voice note laha mi kombisa ku mi lemukisa ku vanhu va va na vuxiyaxiya ngopfungopfu la Polokwane ni byeleni xiphiqo la i yini wala ni xiphiqo xa mina i ku va mi kuma ku ta timovha ti fika ti yimela vanhu lavaya va lavaka mintirho a ni maswero va ze va yima va kha va lava swo va ta kota ku hanyisa vana vana lava va ntlele lava nga laveki ku va nyika mintirho leyi vona va lavaka yona ku nga ku kukula ku hlantswa mafasitele ku fike ku yima movha loko ku fika ku yima movha wu fika wu teka vavasati vanharhu laya va famba na vona loko va famba na vona va fike va va nyika ta tindzwana kwele va ku tindzwana letiya ti fanele endla swa masangu lava mani lavaya swi komba hi nga ku va mani lavaya hambi a vo yo kombeteriwa xibamu or a vo endliwa a na vumbhoni byo khomeka ka sweswo mara ka nkarhi wa sweswi ve le xibedhlele va mani lava va nga pfumela ku endla swa masangu na tindzwana a ti yo va luma hi nga ku na lava va nga vaviseka kona anti ya 5,000 va yi kumini mali va yi kumini mali ku nga mali ku nga so swa ni tikela nyana ku hambi na swona
hambi loko yini mara swa ni vavisa swona hi mhaka ku like loko u ze u yima laya u va u kha u lava ntirho wa ku i kota ku kuma swin'wanyana i famba kaya na swona mara se loko ya fika lava vo hi lowu wa so swa tikanyana na so man a lemukisa ku mi nga swi kota ku va hlamuseta ku like loko va yimini la mani twisisi loko va yimini laya hambi ta swi tivisa ku yini ku lowu i nene masuvo na lavanene hambi wo ta yima leswi a ha swi tivi hambi wo ta yi khaki a ha swi tivi leswi nga swona kambe mina ni tsakisiwa hi vumunhu byebyo bya ku phela i vumunhu leswi ndlaku ku swi mi vava hi ku a ni ma swi tiva ku leswi va nga ndlisiwa swona a hi swi swa vumunhu a khensile sesi wa mina ni khensile swinene what that a yesesi amngatwani a ni ku mina no khensa ku n'we mi kombise vumunhu hi ku leswiya hambi va kume 5,000 kumbe va yi kumangi timhaka ta ku va munhu a nghena ka timhaka ta swa masangu na timbyana a hi vumunhu se swa masindziseka ku swi mi vava na mi swa ni vava la ni nga koko se hi ya kwihi tanihi tiko masivona loko swi fika kwalano yi hamba ku nga ri ndzana hamba ko va hi munhu loko hi nga pfumelelananga swa tika masivona loko hi nga pfumelelananga a swi tshamisekanga a swi bakangi masivona se xintwana sesi wa mina ni khensile swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani n'wana mani hi swona na n'wina hlayiseka lava yingiserile inkomo sesi wa mina ni twa va ku a ni tivi ku a ni tivi ku i ya ku yini kambe yane hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM timhaka leti hi hlanganaka na tona mingisero me eka vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wana nakona ku Afrika wa vulavula wu ta vuya wu ya mahlweni endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya n'we loko swo famba kahle ku swi tikomba nkarhi a swi nga ri ku fambeni kahle swi fambe kahle loko ku ri ka swi famba kahle tlhelelani kwele mi andla leswi ya mi nga ndla na sesi siku rin'wana swi fambe kahle ni okay ya veri swi fambe kahle hayi loko ku ri ku swi fambe kahle hina hi va mani hina hi kandziya laha a hi hlangana nakambe loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we a yisa mhaka leyi mahlweni ka 0860002543 Nkosinathi zita hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya n'we ya Nkosinathi hi laha hi nga kona mikisero Munghana Lonene FM ntsevu timinete ntsena hi bila awara ya 13 un'wana muyingiseri i ri ka mina i ri ha swi twa swo khalanga kambe na vo va sesi wa hina a va tirhandi se mina hawu a va tirhandi hi mhaka yini a ku a va tirhandi hi mhaka ku langutana leswiya swa tolo a ku hangalaka video ya van'wani va vatirhi lava va kha va kombisa ku vilela ivi va hluvula swimbalo ma yi vo mhaka ko se va vula yini a ni phela ho mbala swimbalo hi mhaka ku vumunhu byi ri hi fanele hi mbala swimbalo se loko hi ze hi fika na se swimbalo swi nga ha vuleki nchumu mi vula yini hambi mo mi ra swivilelo swa njhani swo twala ku fika kwihi kambe loko mi ze mi fika na se mo hluvula veka tiko leri kahle misava yeso va kusuhi no vuya n'we mi landzelaka swa xikreste hi byeleni kumbexani misava yo hela Thami Maluleke i ri khalanga wihi mina ni ri vo sesi a va ti dyondzisi ku tiyimela va nga yimeli munhu wa xinuna ku va hlayisa hi ku munhu wa endla xihoxo se u ta fela misisi hi ku se u kume malume antiva malumbe antivi ku a va ku yini na Thami kambe i mhaka yin'wana leyi kumbexani yi nga koho yeleyo ku mina mara loko mi ku a va tiyimeli hina tani hi ntumbuluko wa hina wu vula sweswo ku hi tele ku ta hlayisa vaxisati leswin'wana swo nghenelela loko va tiyimela hi voxe swi kahle kambe mhaka yi ku ntumbuluko wu ri hi tele ku va hlayisa se loko ri ku hi tele ku va hlayisa hikokwalaho ka yini hi nga
lerara ku loko se hi mhaka ku u n'wi xavele misisi loko ku misisi loko se mi hambana i nandzu n'wi tshika fomba yi ta hlakala na misisi liya we ta va khaya mahlweni ti tirhela kuma un'wana n'wi xavela misisi futhi na yena a famba sweswo rixa ri ya mahlweni vutomi byi famba a ni tivi kumbexani swo olova ku swi vula swa tika ku swi endla a ni tivi 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mathori wa mukuma ku langa hleriwanga straight eku sweswani ku mo cheka vanhu vo tala va nghena eka ntirho lowa xiphorisa ku ri timhakeni ta ku laviwa mali njhe a ka ha ri leswiyani swa ku ri no tirha ku ni va ku ri career ya mina ni vhela ku ri timhakeni ta ku ekisi ni nghena kwalaya ku na mina loko n'wi tela ni kuma mali vo tala loko mo cheka a va fiti xeni ngopfungopfu sweswi a ma swi vona ka ku tele ku ti-surgery leti tsanana leswi ku na xigevenga a nge faceani na xona ku na ku humelela khombo mo xigevenga a xi chava kasi ni kuma nkarhi wun'wana swigevenga swi gina swi hlula maphorisa ku loko ni sa maphorisa ma kona ku ri vanhu lava va ntsanana ngopfu inkomo xikani valomu twana msiwana sesi ne muhumelerisi a mi fane mi nga nghenanga loko pfa hi twa swin'wana le ndzhaku le a hi mi lavi hina hi lava ku ta ku loko se mi teka xiboho xa ku sweswi mi ku ma vulavula mi vhe mi hunguta lexi xi vulavulela xi vhe xitima ivi n'wi mi vulavula leswi mi vulavulaka swona makume nharhu wa ti-second kumbe minute ivi mi rhumela se mi tlhelela ka xena ma swi vo na rito na muhumelerisi lexi mina ni swi vonaka ka maphorisa va na enga hi bocket va na enga hi kulukumba ngopfu ya swikweleti va andza swikweleti va na ti-maintenance u kuma phorisa ri kha ri tirha ka magolo ri na n'wana holofani ri na n'wana ndhawu liya hinkwayo wa fika los 3 se loko mo swi xiya hi botpet swigangu va dlaya a ni va teka mali va niketela swigangu andlwini va fika va raha mali yi suka nyimpi sati na nuna ndlwini ku dlayiwa n'wansati loyi maphorisa va va na enga xikani hi botpet lerisi lexi mina ni swi vonaka a va vuli wun'wana ku va lava ne hi ku loko ri va vula van'wana swi kahle hina hi laha hi lava ku vulavula hi vanhu ka mara hi kensile tlhelo rero ra n'wina hina n'wana hala ka holofani na n'wana hala ka magoro hala kwihi ane Nhlekani Bootpack na vayingiseri va Munghana Lonene FM i Moza 20 kusuka la ka n'wanta ku Jane Rustenburg ku tirha me a ni ku Bootpack loko ku ri ku ingaku swibamu hi swona swi contribute ngopfu ka ku vanhu va dlaya varhandziwa va vona why ku nga endliwi ku ri vanhu hinkwavo la South Africa ku cinciwa nawu munhu loyi a pfumeleriwa ku va a khoma xibamu ku xibamu lexi a xo tirha ntsena ku dlaya vanhu ntsena na swigevenga swi tirhisa swibamu leswiwani ku va swi hetelela swi khoma tinkwizi swi endletela leswi na leswiya se a hi kopeleni ku fana na tiko lana akelana ri nga Mozambique leri rona ri nga pfumeleki leswaku munhu a ti xavela xibamu a tshama na xona ku aku i na xona i lava ku tisirhelela hi xona hi mhaka ku hetelele hi ti dlaya van'wanyana hi swona swibamu leti se me ni voni nga ku ri yi nga va yi ri solution ya ku a ku disarmiwi vanhu hinkwavo and then swibamu swi tshama na maphorisa na masocha ntsena nhlekani leswi mi swi twaka mi tlhelo rin'wana rero mi nga ta na rona muyingiseri wa mina kambe rito leri mi nga ri tirhisa ra nkwizi swi vula nkwizi rito ra Xitsonga mulwantwa ku na mulwantwa sambo hi tshama kha hi holova hi timhaka ta ririmi hi holovela timhaka ta xiphorisa ange xi va xiphorisa njhani a hi vuphorisa na impela vuphorisa kambe hi loyi munhu i ri nkwizi la mulwantwa se hi ri yini la hi ku ha nkwizi a hi tweni n'wani loyi hayi Bootpack swa humelela leswi na hala mariveni swi swi nga humelela ende vanhu lava nga tshama va swi endla va kumeke va treatiwa swo ka swi nga ri normal i behavior yin'wana ya abnormal yi lidaku ka ku munhu a vheta a hetelela a tshunguriwile
va fanele va kombiwe hi xibamu mulungu loko va fika le, so they didn't have any choice ku va va tiyisela kumbe ku tsutsuma handle ka ku va va obeya leswi mulungu a vula swoho a hetelela a va nyiketi 5,000 a va nga swi lavi vona hi khensini. mara hi nga pfumelelana ku i vonele ra n'wina ni hi nga pfumelela ku vonele ra n'wina ku va nga swi lavi kumbe njhani loko ni tshame laha vumunhu a byi pfumeli ni nga yima na n'wina ku va nga swi lavi kambe a swi nge vi kahle ku tshembela ku va kombiwe xibamu vandla yinini a hi nga ri kona hi swi tivi ma swi vona kambe tiko ri ya kwihi loko xiyimo xi titani na ku yena mukulukumba loyi a nga tiveki hikokwalaho ka yini ku nga pfuriwi nandzu ehenhleni ka yena loko swi koteka a khomiwa ka vula vutshunguri swa laveka ku va byi kuma hiko ku tiva ma swi vona va ku munhu i bihisiwe mirini hi mbyara mara tiko ri ra wina ri njhani mara a khona mintsandzini n'wina mani ku angula ka nhlokomhaka leyi mi nga le ku vulavuleni hi yoho tanihi vavasati hanya ku chaveni ku vavanuna Bushpet vavanuna va ku tala va hundzuke swiharhi mara mani ta ku lexi xi hlanganisaka vanhu vambirhi ku nga rirhandzu loko xi nga ri kona munhu a humeka swoho u ta kuma munhu un'wana swa ku investe mali kumbe nkarhi wa wena sweswo a swi pfuni nchumu loko munhu a nga ha ri ku ku rhandzeni u nga kondleteli swilo leswi nga riki kona na hi vasesi a hi dyondzeni ku tiyimela munhu a nga ngheni ka vuxaka hi ku va la ku benefita swin'wanyana a hi veneni rixaka rin'wanyana ra ku cinca u nga yi ka relationship hikuva u la ku benefita swin'wanyana tanihi rixaka hi dyondzeni vana va hi va xinuna swa ku n'wansati i xilo xa ku khomiwa kahle a hi xilo xa ku biwa hi xilo xa ku dlayiwa n'wansati i munhu loyi a fanelaka a rhandziwa a hi dyondzeni vana va hi va vafana rirhandzu ku rhandza vanhu va xisati na ku va hlonipha Bushpet inkomo i mhaka ya kahle leyi mi nga ta na yona kambe hi nga rivali ku a hi minkarhi hinkwayo lowu wa xisati a va ku a ri xisiwana ko va ka ni mi tivi ku n'wa vavanuna mi pfa mi nghena yini hi ku okay n'wansati hi loyi a nga tiyimelangi ivi ku ndleka sweswi ndleka ku va n'wi dlaya hi swi twini n'wansati wa tiyimela hi yexe i kuma ku se na mali leyi yi kuma ku yi tlula na ya lowa n'wanuna xitsanana hoxini va dlela se lexi nga xo hi xihi ku tiyimela na mitwa a ni ali swi kahle ku va tiyimela va mani lava a ni ku tiyimela mi vula ku va va na swa le mandleni swa vona kambe va tlhe va fela na sweswo ku va tiyimela hi mukhuva lowu swilo swi nga biha hi wona se xivutiso i ku loko se swi te tani hi ndlisa ku yini mani ta nga yo hetisela hi ta ringeta tinqingo kumbexana ti nga pfumela hi kota ku va hi twa ku we angulawu ku yini na liya yo hluvula ngopfungopfu n'we va xisati mi ri yini loko mi vona va mhani va kha va endla leswiya va nga swi endla ene fashion nyana a hi ya sweswo i khale swi ri koho ma tsundzuka ri giyani lembe rin'wana ku tshame ku va na swi va ku va terekile vanhu va famba hi patu rero ra main road la va hluvurile hi vana mi ri yini hi vana va n'wina n'wina mi nga ha ri na mhaka mara mina vana mina maxaka un'wana loko a mi langutiri mi n'we hahani wa yena un'wana loko a mi langutiri n'we mhani ntsongo wa yena mhani khulu wa yena kokwani wa yena nkata boti mi ri yini hi vona hina loko ha ha kula khale malembe ndzhaku aka hina va vandla leswiwa swo va ya va xavisa byala lebya mavoko loko hi ri ku tshama hi ri xikolweni kumbe hi ri ku huhweni kumbe ndlela loko tshiki pfulenyana xintangwana a ku ri mhaka leya wa hi leya byala hi famba hi hlekiwa hi sweswo se mi ri yini hi munhu lowu nga hlekiwa hi ku hi vone mhana laya va hluvulelini hayi man no a hi swona va ka hina minjhani Bushpet na muhumelerisi ha vavanuna na ku vele ku dlayeni swi olova aka yena n'wanuna loko a byela mina ku a nga ha ni lavi ma ha ni swi koti ku n'wi dlaya hi ku a nga ni lavi hi byona swimanimani
wa mina ni nga n'wi dlayi no phuntana hi ndlela yini i ndlela loko mina ni nga n'wi lavi swi laha hinkwenu amukela na yena a kha a amukela loko a nga ha ni lavi ni ri hawa hi swona ti fambeni mara me loko no ha n'wi lavi no fane ni dlayiwa loko mina ni n'wi dyola no fane ni dlayiwa mara ye wa ni jola ma ha ni n'wi dlayi hawa a swona botpet mi ri yini mi ku a nga ha ni lavi ma ha ni swi koti ku n'wi dlaya hi ku a nga ni lavi hi jona swimanimani wa mina ni nga n'wi dlayi no phuntana hi ndlela yini i ndlela loko mina ni nga ha n'wi lavi swi laha hinkwenu amukela na yena a kha a amukela loko a nga ha ni lavi ni ri hawa hi swona ti fambeni mara me loko no ha n'wi lavi no fane ni dlayiwa loko mina ni n'wi dyola no fane ni dlayiwa mara ye wa ni jola ma ha ni n'wi dlayi hawa a swona botpet ntiyiso ngopfu na mitwa 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM na ri teka riqingho rero ndzaka lexi makumbembirhimbirhi timinete hi bele awara ya 11 lo mingisa ri nhlekani Malume butpet minjani? hi pfukile minjani Hi pfukile. Ni kombela ku mkhota a hi khale ma ku vula ku as vavanuna hina obligation ya ku endla ku va vutomi bya vavasati byi better than ours. As na bibele yi vula ku hi fanekele hi va hlayisa but I think hi ku ya hi mavonelo ya mina ku na ku abuse ri tirhela kusukela ka mali. In the sense that loko yi n'wansati i fanekele a hlayisa hi n'wanuna a yo vula mana mali loyi ni nga humelela cuma ni rhuma mali butpet va lovola ni tiveka leyi so vona va fika laha nkarhi wun'wana kuma ku va abuse system liyani ya ku hlangana munhu loyi se i lava leswi na leswi a tshava a ri eku pretenda ku byela ku hayi nga vi leti a fa swin'we ka swithando ni leswi na leswi loko swi ku ni ta ku hi tiva va ku tala va nga ti-victim kusuka ka sweswo and a handzeni ka sweswo a no la ta zama ku la ku justify a ku na munhu loyi a nga na right ya ku dlaya munhu ka vutomi bya munhu un'wanyana laha misaveni sweswo swi rhongo ngopfu hi fanekele swi kondema at all cost tanihiloko hi ri vavanuna va la tikweni mara na va ka mali at least a va rhami ku balance munhu a ti tivi ku loyi a nga se ni lovola swa ku fanekele a ni yisa xikolweni ni endla nursing a hi responsibility ya yena hambiloko a fostela at least ni nga phuzi ku a za kuma a teke full responsibility because mahetelelo ya kona swi nga endla kumbe landzela ku ndhaka bo i hetelela mi ta tintangha ta wena tidyondzo kwale madokodela swinene ni vona nga va loyi ni nga ni fanelangi swi na kahle ende ku ya chukula laha ku ya va ntiyo so loko hi kota ku at least hi initiate hi kota ku hanya a na sweswo maybe kumbexana swi nga hunguteka swa ku dlayiwa ka vavasati swa ku taniya na swin'wana na swin'wanyana ni mi twa kahle makwavo ene na ni pfumelana na n'wina kun'wana kambe mina lexi ni vulaka xona hi lexi loko n'wehe mi pfunete wa rikwerhu ku va a va na profession yo karhi a evise a mi jikela loko a mi jikela a hi nge duri matamatisi hinkwawo va ku boleriwa va tele ngopfu lava va nghenisa ku va xikero ku nga endleki nchumu and as I said ku ri a ku na la a nga na right hi kona lava amukelaka mujuwini na victim na mina and leswi lava ku vula swo i ku na lavan'wana a va dyondzi ku amukela hambiloko o va a ku endle yini kumbe yini a wu na right ya ku n'wi dlaya at least hambana na munhu waloyo i vona swin'wana swa vutomi and again avo va ka mhani lava na liya ku hi xoka leya timbyana kusuku yini a ni tshembi ku koho munhu loyi a nga ta pfuka a nampundzu a prepare tanihi mhani because the way va kurisa ku swo vana va ku mapatwini va lavitere va mhani va mindyangu a ya tshama patwini a tshamela ku meni yimile munhu loyi a nga ta ta kula ku hetelela ya hi ngherisana tindlela ta kota ku hi nyika mali so I think ku suka ka loyi a nga swi endla that's a barbaric behavior towards human beings a swi amukeleki butpet hambiloko vona ta swi justify ku ni va nyike mali mali lola ta va zama ku kula ku va pfala nomo loko va heta ku tlela na tindlela letiyani va siya vavanuna va votinguli loko se va ri apela a ri na nuna hi ku ya endleka yini ya se wu transmit mavabyi ya njhani ku fika kwalani hambiloko ku mali ve involved hi zama ku hi ku as long as ku ve na agreement ya muxaka walowo hambi court ya ku hi decline a swi koteki a ku nge vi na agreement hi yo mhaka ni ku a ku ta va na agreement loko a ku ri between njhana na vavasati ku nga va na munhu loyi a nga va involved a va a middleman ka that issue so as much as ku ri na munhu loyi a nga a middleman a swa ha ngheni eka ku between agreement ya ku ve na agreement ya ku ve na exchange ya mali swi wrong hi yo mhaka ni kha ni ku a swi koteki ke ku va pfuleriwa nandzu munhu loyi a nga tiveki na a laviwa ku pfuriwa nandzu ehenhleni ka yena hambi sweswi ni nga swi tivi ku nandzu wa kho ku ta ku ri yini mara ku pfuriwa nandzu
botsatsa swi koteka ngopfu se swa pfuriwa na ntsena i ta pfaleriwa na ku pfaleriwa n'wina se mwele va kota ku va ku ina nandzu loko ndzi ri ya luma munhu un'wanyana hi ku a fanekele i make sure ku byala leya wena wa yi khipa yi va safe a yi lumi vanhu se mwele a nga yi pfumelela ku yi fanekele ya tela na munhu un'wanyana wa pfuleriwa nandzu munhu waloyo ene wa khoniwa hi van'wanyana va lava ka swiyenge swa nawu ho va hi nga teka xiyimo xa le henhla na hina hi lunghisa tindlela a va ri tlhareleta hi lava twana ku hambi mfumo wa feyila mara sitana wa pfaleriwa munhu waloyo Botamen, nime twini cancel swinene nkarhi wun'we. Enkom. Mingisero mena khome leti tinqingo ta hina a ni swi tivi ku loko swiphiqo xa yini kambe a swi tikombi swi ri landzeni ka miako ya hina kambe ku lava le miakweni ya hina va tirhile leswi va kha va tirha so hi ndlela yaleyo kambe swi tikomba swi ri kule ngopfu na hina kambe hi ta va hi kha hi ringeta hi twa ku n'we kwala mi nga ko mi twisa ku yini 0860 002543 enhlekani Ai minjhani Bophete? Botamen, hi pfukeli n'wina minjhani? Hi pfukeli swinene. I can't. Bophete na yi twa nhlokomhaka ende na loko swi ta na swivulavuri va ta va vulavula minkarhi ya ku tala kwalawa. So lexi mina lavaka ku vula xona i ku hava munhu loyi a nga nyikiwa matimba ya ku dlaya munhu un'wanyana. Hambi a ri nsati wa wena, hambi a ri n'wana wa wena, hambi a ri yini wa wena, hambi ku ri munhu un'wana na un'wanyana. Se lexi xi nga xa nkoka i ku va munhu a vuyisela munhu endzeni ka yena. Hi ku loko swi fika aka swibambu Bophete hambi ko tekiwa swibambu hinkwaswo va ku swi sala swi khoma maphorisa swi vula ku ri loko munhu a nga ri na munhu ta tekela phorisa xibambu a yimba kumbe man'wani maphorisa lava nga ri ku hi ku teka va kumbe hi ku tshembeka va ta va xavisela vanhu vona vanhu va lava hi va fanele va nga khomi swibambu loko ni ta ka timhaka ta vavasati Bophete ku hava munhu loyi a fanekele loko a rhandzana na munhu hambi ni loko n'wi xavela movha ni n'wi akela na yindlu ku ri loko hi hambana ni fakele ni n'wi dlaya swilo leswi ni nga n'wi endlela swona ni n'wi endlela hi mhaka ya ku va ni karhi ni n'wi rhandza mara ku na van'wani va vulavulaka leswaku i fika la a ku jikelaka i hleketa swilo leswiya ku hava nchumu na wun'we Bophete lowu nga tshama wu hundza emavokweni ya wena ivi i tlhela i ku hila ta riheriwa wona emisaveni munhu un'wana na un'wanyana i fakele loko a endla xilo loko ni xavela n'wansati movha swi vula ku ni n'wi xavela hi mhaka ya ku na n'wi rhandza a swi vuli ku loko se hi hambana ni fanekele ni teka movha luwa ende loko hi kuze ku fika laha hi hambanaka swi vula ku na swin'wana ku sukela le ndzhaku swi va ku swi karhi swi endleka ivi swi karhi swi katekanya ze munhu a za a karhala a ku a na ha ku lava a ngo pfuka nampundzu munhu a ku a na ha ku lava a hi hambana ku va ku ri na swilo leswi nga humelela ku fana na valava va henge ku dlayana a ku pfuka nampundzu va ku a ku ni lava ku dlaya munhu ku na swilo leswi swi va ku swi karhi swi endleka se loko swa ha sungula ni swi vona ku leswi ta fika ku dlaya hambana ni kunene dlani ku swi tshikela matandza ya ku ya la hluriwa ku dlayiwa ni ta vuya la ka maphorisa Bophete maphorisa van'wanyani va tirha va ri hansi ka ntshikelelo wo karhi kumbe wo vava swinene so van'wanyani mi twa va dlaya vavasati hi mhaka va va ri na swigangu le kumbe ri na vana le na le swa hambana swilo leswi swi ngo endleka mpoko mina ni vulavula hi sayiti ra mina mara loko hi la ta vulavula hi public vanhu hinkwavo ka vona a hi tiveni leswaku ku na swiyimo swo tala leswi va tirhaka va ri hansi ka ntshikelelo wa swona wa kona kasi xin'wana xa kona le a xiphoriseni ku na swiyenge swo hambanahambana leswi va ku swi karhi pfuna vanhu mina a ni voni swi ri ku tirheni enough ku ri swi nga kota ku pfuna vanhu valava because loko a za a teka xiboho xa ku ti dlaya a tlhela a dlaya nsati a swo sukela namuntlha a teka xibamu a ti dlaya a tlhela a dlaya nsati swilo suka swi karhi swi ri kona eka ntsongo na lava vanhu lava va hanyaka a xikala kusuhi na vanhu valava va swi vona mara va nga teki goza ku nghenelela ku pfuna vanhu valava munhu un'wana na un'wana loyi a tirhaka ka xiyimo xa khombo Bophete minkarhi ya ku tala miehleketo ya yena yi va yi nga ha tshamisekangi hi we a yi fanele yi va yi ri xiswona mara loko ku ri ku mina na swi Bophete va swi vona ku ri mina ni le ka xiyimo xa so va ta ni pfuna swa endleka ni nga endli swilo leswi ni fanele ni swi endla Bophete swi ri nga ni sambo kwala ka njhakanjhaka khenseli swinene buti wa mina hlayisekani la ka njhakanjhaka kwihi hala xa munyama hala Mandela la ku fana community hall Amandela handle ku teni kwalano ku na ntirho wun'wana wukulu hi Mgivela ta va hi ri la ka Ndhavezitha kwalano ta va hi ri kwalano hi Mgivela kambe mi swi vitani khenseli buti wa mina inkomo ni khomeli loko ku ri ka mi va twi kahle vayingiseri va hina hi le ku tirhaneni na swona kambe se swi mi ta va twa kahle hi ku hi laha na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ya sesileli tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa
Afrika wa vulavula. Hi swona Botbed asani ku kwangula tilo lowani kuna lava wu va tirhelaka kuna lava nga va tirheli hikwalaho ku mita ku kwangula tilo n'wi mi landzelela swa kwangula tilo ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelana mara mi ri ka kwangula tilo hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangula tilo hi all Botbed mara kwangula tilo wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangula tilo swi la hina hi fanele hi salela ndhawu vona va ya mahlweni mara hi ri ka kwangula tilo. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram. Kenzulu Sasilili thoma ka tamanga msava ya awara ya mbiri ta toma ungela wo ya awara ya mbiri kwa ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 kambe ke sweswo Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 0657443911 sweswi. Enhlekani Botbed ya mina hleketa ku loko ri ku mfumo wu pfula xikolo xa marhandzu man va ka mani lava ti endlela ku rhandza ka rin'wana va yimeleriwa ngopfu hi maphorisa hi hala ka mfumo ngopfu xikombiso mi ta kuma ku va ku hluva mali ya ku tala aka swilo swimbindzimbindzi sweswe i va na hope ya ku ni ta fana yena tlhela ku ni ta fana va ku jikela hi one day vanhu vo tala lava nga jele timhaka ta ku marhandzu yana lama ma kume a endlela swilo leswi kahle a va fanele va dyondzisiwa na vona kusukela ku ndla swa munhu ke swi tiva ku khala va ku dyondzisa ku nga dyeli munhu mali ya yena ke swi tiva ku nge tshama Vashumi Botbed ai mwana moya mara a swa ku rhandzana swa ku yini n'wana yaloye a nga tsemelela mhana i ku rhandzana sweswiya mata se michele na vana va n'wi swilo swo ka swi nga pfuni nchumu ai mata ma heta mani ma yi dlaya mani kasi mi yi dlayela yini na hi ta phela hi n'wana fane mi hi tiye hi n'wina vo mi fane mi hi lamulela mara loko se n'wana ya ku dlaya swi vula hi sweswiwana i ku rhandzana a mwana moya mata mi na moya mani ai Enhlikani Botbed na muhumelerisi Botbed leyo hluvula yona a hi yona nakan'we swi vula ku vanhu va lavona na khale a va navela ku famba va lo tani ivi va kuma opportunity ya loko ku ya strike wa kwaleni vana va kuma opportunity ya kahle ya ku ri va ta famba va ri tani swona a hi swona vile a hi vumunhu swimbalo a swi endleriwangi ku ri hi mbalela ku faneriwa swi endleriwe ku hi tiseletela hi va kahle hi nga kombi vanhu swo ka swi nga lavi ku kombiwa so mina yaleyo ya ku hluvula lavo hluvula va tolo a ni yimi na vona a va endlangi kahle va lahle side inkomo yaleyo ya lavo hluvula a ni tivi ku kumbexani swi nga endleka hungu leri loko ni ri vulavurisa sweswi mi yingisela nga ri vurisa swo ri wun'wana la nga ni rhumela message la ri nga fiki kahle ka van'wana kambe loko ri nga fiki kahle ni khomeli van'wana va ri ntiyiso wu fanele wu vuriwa sa ni tivi va ri ku ve na ku kombisa ku vilela hi va madokodela mo ka ma nga swi kumaka ntirho le a KZN va tlela kwalayani va kombisa ku vilela ku hela mavhiki va ka va ringeta ku vona ku kumbexana va nga kuma mintirho va ra swidzangi swi va kona leswaku hluvula na yini hi ku ya hi miyingiseri loyi i ri ku hluvula loko ya ku fambelana na dyondzo a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi meni ri vumunhu byi nga huma ka vona kambe miyingiseri ri hayi i mhaka ka va dyondzanga vana va se hi ku kala dyondzo a va ha swi tivi na ku leswi va fanele va tirhisa swo ku lwela timfanelo ta vona i yini se ni tshemba na ku yaleyo mi fanele mi yi languta na yeleyo khale loko ha ku lava ku loko vulavula na munhu wa n'wi twa ku loyi a nga pasanga grade 12 kumbe matric loko khe vulavula na yena a ni tivi se n'wi a hi mi twenini kambe vona lava va tereka tolo a va terekela yini un'wana mara sweswiwani i ri mina loko no n'wi tshika
na mina xiyimo xexo xa ku munhu i ta ni dlaya ni le ka xona hambi sweswi ni vulavulaka hi ku munhu loyi ni tshamaka na yena mi ni n'wi byele loko a nga ha n'wi lavi hi ku yena i tshama na un'wana mara sweswiwani i ri mina loko no n'wi tshika wa ni dlaya ta ni dlaya yena na xibamu phorisa na mitwa sweswi mara hi mitwangi a hi ta mi twisa ku yini hi ku n'we mi le ku vulavuleni hala lexin'wana xi le ku vulavuleni a ne hi vuriku mi hunguta vetani mi ya pfula nandzu sweswi sesi wa mina vetani mi ya pfula nandzu sweswi ka ha ri tani kumbe swi tiveka ku loyi i ri la ku mi dlaya loko swo ze swi tiveka swi ta mi pfuna swi ta mi pfuna a ni tivi swi vula ku loko nhleko wo humelela ku bavo ni gangela loyi ni nga n'wi gangala ephorisa ni fanele ni vhene ku hi swona ni fanele ku ni ndla swona ni ku kwalano n'wana nga kwalano swi nge lungi a swona va koho va un'wana wa maseve wa mina i warrant officer sweswi munhu wo lunga wa phorisa kutani a fana ndla yini a nga fanelanga ya pfula nandzu swi duma a dumisa se vheti dumisa ku na munhu a ku byela ku ta ku dlaya wena loko swi dumini va ta chava hi ku loko i nga swi dumisi va nge chavi i ta chava ene futhi ta mi sirhelela hi ku se i ta va kha swi tiva ku kambe loko un'wana o ya n'wi dlaya va ta vheva ku hi mina se mi hlayisekile n'wina vhetani mi swi dumisana i mani phorisa rero kumbe ni rhumeleni voice note ku yala hi tlanga hi ku phorisa Pheto Mathebula i rila ku ni dlaya hi ve swi dumisa kwa swi duma nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM 0860002543 ni ta ringeta nakambe tinqingho ta n'we kambe sweswi ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka loko hi ta va hi fambela hi laha hi nga kona minxero Munghana Lona FM 19 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 2 nomboro ya leya ntolovelo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka nomboro leya 0657443911 hi luya sesi i ri yena se va n'wi lemukisile ku va lava ku n'wi dlaya loko o famba leswaku a tshikaniwi laha Afrika-Dzonga loko mi ze mi rhandzana khale ka hi byele ku vanhu vanene va mani mi nga se mi rhandze vo koka ku nga rhandziwi mira wa huma katika a hi tweneni kwi a ka ha ri na munhu la 0860002543 a hi ku tumingiselo me ku nomboro ku wena u angula u ku yini hi ndlela yoleyo ni le ku ringeteni ku languta na lava va nga tirhisa x hi twa ku vo va angula va ku yini na Mathebula dp@sabc.co.za Khazamula Innocent u ri ini rhumela leswi ku ya yena ange i roots for killing of women va tsale xilungu tani karata sesi Rose loko no ya mahlweni ni toloveta vanhu ku hlaya swilo leswi va nga swi tsala hi xinghezi Botpet yena i ri yena enough class mahumani i ri Botpet tshengwe ri nga yi kota mhaka leyi ya gender violence hambi i ra n'wansati wanuna ho fanele ku dyondzisana hi rona no amukela i enough class xithlangu mahumani ai amukeleni un'wana mingiserelo nhleka sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile khansani ku ngetelela nkarhi sweswi a wu ta va wu herile ina ena mi ta mi nga nghenanga ma swi vo a hi ta va hi nga nghenangi ku khale ta ri ringeta ku nghena swi nga helingi a khensa hawa hi khensa mi khensela ka lava nga endla ku swi hetelela swi va swona mina ni la ku vulavula hi ka ku dlayiwa ka vavasati lexi xi vonaku xi endlaku ku vanhu va fa ripfalo ri hetiwa hi mhaka ku va munhu a swi tiva ku loko no n'wi dlaya ku na swilo swimbirhi leswi nga ta humelela ni nga n'wi dlaya ni hetelela ni nga khomiwangi ni nga n'wi dlaya ni khomiwa
ni ya bandika swani mina ni ri mutswari ni ri na n'wana loyiwani loko a karhi a endla swilo swa ku huma ndleleni ni ta leswiya swa ku ni yimelela ngopfu n'wana hambiloko ku ri ku ova a ri na munhu loyi a rhandzanaka na yehe loko munhu loyi a rhandzanaka na yehe a complain mina ni talela ngopfu hala ka sayiti ra n'wana wa mina ni n'wi yimelela ni nga swi koti ku ku lavisisa mhaka ni kota ku khalima lowa ka mina n'wana a kota ku vona ku endlisa ku yini swi tani na le ka milandzu leyo tala leyi vana va yi endlaku va yimeleriwa ngopfu hi vatswari va ku tala a va khalimiwi a ya le ku fambeni kahle ene n'wana loyi wa xanisiwa n'wana loyi loko a karhi a xanisiwa ku na leswiya swa ku mi kuma ku ha n'wi kombisa ku phela a hi rirhandzu swilo leswi le ku xanisiweni a nga swi voni hi mhaka ku va a rhandza ku tlula mpimo a karhi a xanisiwa swi hetelela swi fika mhaka ku loko a karhi a xanisiwa ni ripota a nga ripoti ma swi vona leswi hi vulaka swa mi kuma ku hambiloko ku ri ku wa ripota a ripeta a tlhela ku fika nkarhi hi mhaka ku va a n'wi rhandza a n'wi twela vusiwana a rabisa mundzuliwana swi hlayini swilo leswiwani ku na sayiti ra ku munhu a teka advantage ya ku loko no n'wi dlaya ni nga ha ya nyanya bangi ta jele ni kha ni vuya hi mhaka ku na wona lowu wu nga koho sweswiwani wu hi ndlela yin'wanyani ko va nawu lowu nga koho loko a vo va ri swi koteka ku wu nga cinkiwa a wu fanele wu cinkiwa ku sirhelela xigevenga kahle kahle i swi hi ndlela yin'wana swi fika kun'wana swi vava ku vulavula ntiyiso swigevenga swi na ti-right leti ti hetelelaka ti endla ku vanhu va faripari va nga ha chavi nchumu khale vanhu a va chava maphorisa a hi swi tivi a va chava hi mhaka yini ku a ni hina ku hi kula sweswi hi kuma vanhu va karhi va nga ha chavi milawu a hi swi tivi ku a swi endlisiwa ku yini a hi swi tivi ku swi nga swi kota njhani kumele ku cinciwa milawu ya ku loko munhu o khomiwa ku ripotiwa ku munhu wo karhi endle xilo xo karhi xi hetelela ku va na vumbhoni byo khomeka a hetelela a kanisiwa hi ndlela yin'wanyana a ni swi tivi milawu leyiwani yo yi hetelela ku endla ku vanhu va teka advantage inkomo sesi wa mina loko sesi va ka va vulavula un'wana ni rhumele hungu rin'wani twanani i ri yini i ri Boothpet loko ni ri na nsati loyi ni nga n'wi kuma na n'wana ni tshame na yena more than 13 years ivi ni kuma ku wa ha nghena ka timhaka ta masangu na papa n'wana wa yena for 3 years ivi leswi se u tikile ni huma njhani hi ku na n'wi rhandza pfunani lavakulu loko ni va byela ve ri ni nga fambi mina ni twa ku vava exikalavito a ni ma n'wi rhandza loko mo n'wi rhandza rhanga ri kokwana vana va rona ma n'wi rhandza musungwi mativu ya tani va ri lava va swi tivaka lava va nga hanya khale va nga basana tinhloko hi ku hleketa va ncindani va ri loko mati yo ze ya yima ndhawini hambi ko hela malembe ya 20 kumbe mangani ya ta tlhela ya yima loko mpfula yini a ni tivi swi vula yini hela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula a hi tweni ni un'wana hi loyi ni hlekani minjani bota mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeli hi la ka Magevena ayi papa mi rhanga rindzeni hayi a ni le ka xiyimo xa kahle xo tlhelela leni ni hundzile laya yanani mahlweni n'we mi ri yini bothete vumunhu byo humeni vanhwini vanhu va fetsirito swa ku dlayana ka vavasati na vavanuna swi swa tika u kuma munhu na n'wi sweswi bothete ni fika va ku laha ni xihluvini ni wu hluvini kukulwana wu hluve mati yo titimela ku dyiwe mali ya munhu bothete swilo leswiwa swi vavasati na voho sorry vavasati a ni vuli ku swa endleka mara na voho swin'wana i kusuka va rhandza swilo
but loko va ri charity begins at home loko ho dyondzisa ku vana va hina va tele vana lava nga kurisiwa va nga ri vatswari va vona noni ku vatswari lava vatswari va ri vambirhi va xinuna va kurisa vana vo rirhandzu van'wana swilo leswi a va swi kumi loko va ha ri vatsongo se va vona ku ri yo ndlela ya ku loko ni hlangana na wajaha i fanele a ni ndlela yini and then in return munhu a nge humesi mali for nothing in return ku na swikolo leswi a swi lavaka ane ani ku loko ku ri ku swikolo leswi a swi lavaka ina i swikolo leswi a swi lavaka se loko se important and then a nga ha swi koti ku fulfill promise ya yena and lon'wana i haleke timali botfet ane a halekela lowa wa sesi loko wa sesi ku fika nkarhi walowo ku leswi nga twana swa ha endleki vanhu va la eng a hambi kambe mi va mi twanane ku endleka yini hi ku leswin'wana loko ku yiwa tivhayibini mi ta famba swin'we loko ku lava ku se ivi se fa ko se swi herile se xiphiqo yini kwalaho swi herile se vutomi byi mavona loko movha miyala ku hungasiwa kona se a tela hi movha ya ka trayilela a yi na ku tela ku hungasoko a yi na swin'wana swa tano byalo ende loko i ri na mali ya wena loko o ti tela i ri na mali ya wena i fambela movha i fika i tshamela ka tafula ra wena i ti xavela na vavanuna va chava ku n'wi tshunelela because va swi vona ku she's well organized i na swilo swa yena maswisisi mara na vavanuna like va teka advantage of vona ku you are vulnerable na wena a wu na nchumu i vona mali va ku pimpara hi ti-gift ku ku xavela mabyala they can't do it that for nothing va lava something in return that's the problem loko me na xitomba bofet xitomba xa mehe I make sure ku xin'wana na xi lavaka xa xi kuma ni loko se xi ya kula xi ta swi no mara leswiwa a kaya na swi kuma a ni sunguli ku swi kuma mataka boyfriend kumbe njhani antswiri ya tika bofet ya tika mani ya tika mara mina ni vuli ku vanhu ve le ku vumunhu byi humini vanhwini vanhu va kensirito i ku rhandza swilo swin'wanyana na vanhu me fanele accept ku loko swi herini botfet swi herini life goes on phela mina na n'wina hikwalani ka ku loko swi herile wo tinyizela vutomi bya mahlweni mativa un'wana yimani mi nga fambi ne un'wana mi yingiseri i ri ka mina i ri xivangelo lexi xi hetelelaka ku fika la ku dlayaniwaka a hi mhaka ngopfu ya leswi munhu a nga lahlekeriwa hi swona i mhaka ya mavondzo ya ku loko sweswiwani munhu loyi a kha a hanya a ya amahlweni ani i ta va se a kha a humelela se loko a kha a humelela ku ve i humelerisiwe hi mina se munhu a n'wi vondzokela swoswoleswo ivi vanhu va rivala ku ha va vona vanhu va kha va famba hi timovha ani mara va xota swin'wana swi nga endleki mi beso ka mhaka swi ngopfu botfet swi ngopfu maswesesi swa endleka sweswo a nga va ri na swilo hinkwaswo mara swikolo swa xotaku hi swona hi toka hi nga swi vuli moyeni maswesesi se ku kota swo botfet man ya tika madasa loko a leyiwani botfet ya karata leyi hayi yi tshike ntheze FHD 017N a ni swi tivi yi kwini mina inko khenseni boto wa mina ku fambisa sweswo mi yingisela hi kumeni wo hetisela i ndlela leyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula na mina ni twa n'wina van'wani ve ri mi twa kahle na mina ni twa n'wina general a khensa swinene 0860002543 ve ri un'wana mi yingiserile hi nhlekani a ka ha ri na munhu laha ri vuye riqingho leri ri ndlisa swin'wana 0860002543 u yingisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i nongonoko lowu ku haxela ku vona twi kusuka halenu a Polokwane a studio 4A eka nhlekani lowu hi ka hi ku wena kwala nga ko n'wangu lowu ri yini hi ndlela leyo leswi mi hi seketerisaka swa hi khata ka swa hi tsakisa hileswaku a ni tivi ku ni ku yini a hi hetseleni loyi nhlekani
buta mina hi pfukini mo enyana xiritwani xexo xi kota ku twala kahle makwavo asa leyiwani ya ku dlaya vavanuna ntiyiso a hi dyondzisi ku amukela ku ri no swilo swi herini leswi swi herini mara na leyi ya vavasati a va ti dyondzisi timhaka ku ri loko u swi vona ku munhu a va n'wina loko u byeni i n'wi byela hi ndlela ya kahle a amukela u nga hanyi na n'wana wa vanhu loko u hanya na n'wana wa vanhu i karhi swi tiva ku wena u na vona vanhu van'wanyana hala handle halaniwa aka le hina hansi ku ri n'wana wa ka hina hi hanyilesina hi nga hanya wona ku fika kwala se ku suka la kwala loko swi endleka swi khumeri wun'wanyana i ku byela hi ndlela ya kahle munhu ku ta va karhi a swi tiyisisa ku ri no swilo swi ri ku na swin'wanyana ku a kota ku va karhi a sungula ku ti khuvelela gondzo rin'wanyana swi lova ngopfu ku hanya na munhu i tiva ku wa ku rhandza loko i hanya na munhu i tiva ku wa ku rhandza loko a huma halanda i tiva ku ri ye a ti byela ku ri u rhandziwa ngopfu ende mi kuma ku a ngo rhandziwa ngopfu i rhandziwa ngopfu hikuva a ti tshambele na wena loko se i ta hambana na yena lava va kombisaka ku ri va n'wi rhandza ngopfu va nge hi n'wi khodeleli se na hina vana a hi amukeleni vavasati ndzi kombela ndlela riqingho leri ku xiyimo xi tshamise ku yini hi ndlela yaleyo nongonoko lowu ya a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebo la hlangana nakambe ka nongonoko lowu fanaka munduku hi ku tisela vona kwala kusuka studio 4A hi ku nongonoko ya Afrika wa vulavula handle ka sweswo dzuma na mina ya landzela na Ngoveni andaka loko sesi Lilian Hlamangwani va hi nyike mahungu ya misama ya awara liya ya mbirhi mi tiphina ka mi hlayiseka mi rhandzana mi rhandzana loko swi hela pfumelana ku swi herini mi hambana swo ni nchumu xiphiqo xin'wana hi xexexo va ta ku yini va ta ku yini mani loko swi tiva ku a swa ha khati vonyisa ma vo mhaka ko hlayisekani va na siku lerinene nani tata minongonoko